Na kabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u Antonio. Longi khubor bamta kasngi. Kajingilap election jung ba Arden milabasa yomod habaro ki arkhnai tali ki constituency kalonga ba sei so bat sei simbai. Haki khat new tali ki constituency da kajing spek lung jong ki kertong jingjom bansar ya kanam job haki election Khasi Hills Autonomous District Council KHADC. Barkat hadu menta kene ka seng riulum ka Voice People Party ka bala ailat iki riuk mat thamai ba ka result bala yo klatam ye shiteng ye ka jingdon kampaj banthau ye ka executive committee ba thamai hapo ka KHADC ki constituency ka VPP kala dep yo ye ka jingjob ki longkum ne harum nongkrem laj umkhra jayaw maukhar mautharashan nongston soringkham maukenro nong thamai mauplang dingye maulai Melim, Mau Kerwan, Roy, Sning, Mau Hati, Langkerdem, Uba Winston, Tony Lingdo, Jongka VPP, Ulayo Hadu Kandai Hajar, Praspa, Hendripu Pravud, But Penlim, Ya Uba Penyat Sings Im, Ubayo, Hendriu Hajar, Like Hendriu Vun. Katba uba strong pillar kharjana jongka VPP ulayo Hendriu Hajar kandai spa prapu arvun bat pelim ya uba pencengan NSIM jongka Kongres ubayo Sau Hajar Sau spa Sau po arvun. La ban kedo uba PNSIM udairu uba bat ya kasyuki Deputy CEM ke KHADC bat no kam tang da kita yo haswa ke jengpinna ya ke election. Kumjuru uchairman ka KHADC ba lamprang bla ba yakun na ka NPP na mau plang ding ye ula sya pelim no ha ukertong ka VPP. Sebuah laisi jo, laisi, oh ti. Election constituency number 21 Moplam Degye in the state of Meghalaya hereby certify that on the 24th day of February 2000 Dapat dah kami sibuk segmen ni, jika tengah ayuh saya boleh ni, lah ayah ni ketika kasih wah, kalau cuba kita kicing dua kicing ni, nak boleh dua kipai bah jangka mau perang ni, bala ya seluruh bala ketat ekor jangka sah, bala ayah ni terkejut kesah, berat bah ketika election yang sih kita. Ini mat kita gimat kau apa enggak ada. Kadang kerja kena babon kiong nama ke penyiar tunggu nak bah siapa dia kat uji dia macam military ayu apa tu sih kau cakap. Boleh. Tak ada kerja kena cakap. Boleh. Ni ya kami tak lap ni terus result. Cái hidup mình ông gì phải bạ bạn cái của bố phải bạ Aku boleh kipai bah berkilah. Tak kerja kesan kepada bah ketika ketika kita ngiru nilai sistem ini naduk kepor kepada parti kelak bermenai keteng yang ngaku kandidat bagi pai baru korespon ki kepiang ha mabakat sebengilai ki pai ba ki la pai kemak pas kene ke parti jungi la senia pai ke parti jungi bat ni kemen ba kinang nyai senia susu ngiru kum ki kandidat jaka parti ru kinang ya sistem susu mah ni kwa ba ki pai ba kinang ai ki jek senia hadu news senam arca apa pra Bapak so kumno kalau ni kerja job ko job ini mat penram nu MLA penram ro MDC. Dan kerja yang lain tinggi tambah bocor barang mah kata ngomong kan kalau justru di pai ba hi kila bisa kila pai ba hi kila. This is the final result for 7 Open Road District Council constituency. Hereby certified that on the 24th day of February 2025,
I declare taken hold of this voice of People's Party. We have been duly elected from the said constituency to be a member of the Constituency Autonomous District Council, and that in token thereof, I have granted today this election. Phải chưa bác? Dùng phi ở những cái election MDC. Ya, setelah dah, thì ngai ngô ni kong yo beli kelai kendan, balai ni kini ka jinjob tasmi, ban ngai ku beli ru, yang ki pajba jong ka 8 Nongkram District Council constituency, bakala ibet yang berlong kumutau nomi khmat, ban represent yang ka Nongkram constituency, bakaju kapor ngai ku beli yang ki nongkit kam jong ka parti, nadu i presiden rangba, pat ka central body jong ka VPP, bakum jo wei pui kha jong VPP ki blak tristam, nadu bastang yang kini election hadu mentah bagi penglai yok hai jung ni so jinjob mentah sing. Kan ni kai saya katakan jumpa berkat nong seng VPP ko mengusung thok mata kalau agi taman lagi jaka ka aban proses ta ka majid nambah kan yo ban sincar marwai. Hakan ko dot sai bi berkat ya kan ka ban thau yo isi pat. Hanga badai banya thau isi ne bagi perkat chman kata ngai be start parti ngin saya don ni meeting ai baka parti kan decide minda. Election te ki bakun tho ki bakun numnot ki don bi tho ma te kata pa ka shong kara jong petba ki pajba ki la bishar ki kham start ki pajba jong nokram constituency ba bi dapat te bi kata te pila ban pe ji khmal jong kum no galong nokram constituency. Ba ite de ba ki pajba la pai khmat cha ka voice of people party ka wei hi bade ba ngir mi pa ban tre da kun tik ba bet ka ba hok ban ban ai sha ka ta ka ji sakri ka ba biang tam nam ta ki pajba. Kong do ko PRAH pi kum ben di sin ta ba je. Kum ka mat bin kong hite kat kabala te na kaliang jonga hite kan pa bana be ka sakri ka babha ko bet ba hok bet na ta ki ba ta he. Kum jong ba adan kan parti ka di biang tam khmat jonga te ka jintip jonga ka di biang tam. Dapat dah kami sibuk segmen ni, kalau tengah nyanyi show play ni, lah ai ni ketika sini wah, kalau jumpa kita kicing dua kicing ni, ngai aku play dulu kita pai jongka mau perang ni, bala ya suatu bala ketat ekor jong kisah, bala ai ni terkejut kesal, berat bah ketika election yang sini kita. Kini mat kita kimat kong do pa PRAH ta. Kadon ke jikno babun ki ona ba ka punyek tang we na ba shue le ka ji le ba military ayu apa district council. Boleh. Tak ada kecil kena cikui. Boleh. Ni ya kam tak lak ni tak ada zon. Cái yêu hidup mình ông gì phải bạ bạn, cái yêu không phải bạ. Ai không đi phải bạ kila. Ai tak kecil shan ke para bạ kan ika. Keti mamta. Ngiru nilai tristam ni nadu kapor ka parti kala bermenai ka kateng yang ngaku kandidat. Bat ki pai ba ro korespon ki piang ha. Ma bakat sebengilai ki pai ba kila pai kmat lepas kan ke parti jungi. Kila sania lepas ke parti jungi. Bat ni kan ba kinang nyai sania susu ngiru kum ki kandidat jaka parti ru kinang tristam. Nai tristam susu. Mah ni kwa ba ki pai ba kinang ai ki jing sania hadu news senam arca apa PRAH. Cái số cũng làเราในกระจิงจบก็จะพิจารณาพิจารณาอยู่MLAพิจารณาอยู่MDC. Dan kecing ada tinggi dan baik macam barang. Mah kata ngamun dan kana na cisru. Di pai ba hi kila bisa kila ni pai ba hi kila. This is the final result for 7 Open Road District Council constituency. Ba số cũng làเราในกระจิงจบก็จะพิจารณาelection MDC. Ni kong yang ai ngo u play try kan ra ma ba klam ka sam ko jingdon kat ka jong play yunum pois ka ni ka thong ka pang ni point ta bat ka jingai ku play ka pang e ki pai ba nong thmai ma ba kila pa ni ba kamungan ku du ko bor ka pang ni ra ka ni le sam ka jingdon ka jong play ti ta ka dik ni kong e ko ma ba ai ngo ka jingjob ni pai ba jong ka constituency mai But jinya jadi kejungi kadang sedang ni sukmat di kemen beja ke bawah. But ingat scam du bah kumpang ila ini penilai election nadu sedang kabor jung jing doi. Ikut dulu kata jinya daga kabor ke bawah play ula ai bisa bor ini. But ai ku play ke pang ipai ba nong mai. Watla ka turn out ke duna. Dari yang sim ladang ke kono komisi jing artatia. Bagi ni ok baik so jing jawab. Sudah kebaca, akan ini kecingnya nanti kecing kecongi.
Kebaar ngasung ban phai ke jing sungu ke kerpang. Sya kinong yalam chung ke parti ke ba ladon keti nak benta ban penulong ya kene ke bang angnuat nuduk mensiem nuduk ke pormen syah nak kena ke basyai lada ka VPP kamdon ngamlong ratang ban khot sniu ban perkhat ban ida election nuduk kinong yalam barang ba Arden nang ta Dr. Ricky Bright MLA chungka sorong kham bat kwi kinong yalam chung parti ban awan ban sunran ban aimen siem ban yarap nak benda chunga bidai bat kenika thngiat nanti election kabalai ngasung ban sengongo kerpang nak benda email wat laklat nak kenika partai ipa laklat nak kenika partai indrai shwa bangnya kenika jeli ke porbi dangsa kenika sta partai ya kata ke cingker khu ke cingker dok nak benda chunga bangan mi sakman barka basau ngasung ban onga ai khulai ya ke yin kasam na arlang kur alang kha paro kiba don senda chunga kerpang ban pelong ke cingdoi ke cingpirat nak benda bangan la banya ke sakman bat ngasor ban ong ya paro kinong ya kersan lang ke tren kat bat nga pokok parti bar ke cukup por nak benta paro iwai pe kinong snong cukup ma kon konsumsi ya ke ba namla ban cer teng nak benta cungki kadai ke cingya nok senyang lang ke cuki paro ke ba penlong yang ngam ni longan pas atom. This is just the beginning, so we are still in the race for the objective of the party is to win the assembly election in 2028 and we are towards that goal. A huge margin, 22,000 votes that he secured. This is some meaning or there's some logic to it behind that, the sitting MDC didn't do much. Or what do you think is the message here? See, like I've said right from 2023, when I said that, we understand the pulse of the people of Molai. The people of Molai, they are not just, they are the one who inspires everyone and they understand what they want. If I'm not mistaken, around 17 plus. Okay. Thank you. Kanot lisit ngelayo. Kan yo ang. Obviously. Mo. Oh, thank you.